hari ini. Tak lupa kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi ijab kabul akan dimulai dengan pemeriksaan berkas atau dokumen kedua mempelai. Prosesi akad nikah akan dilaksanakan oleh saudara kandung dari calon mempelai perempuan, yakni ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara akan kali saya nikahkan saudara dengan kakak kandung perempuan saya yang bernama Andi Mardiana binti Haji Abdul Rahman dengan mahar sebuah cincin emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andi Mardiana binti Haji Andi Abdul Rahman dengan mahar sebuah cincin emas tunai karena Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Barakallahu laka wa barakalakum bil khair. Allahumma alif baina qalbi Haji Tarudin bin Saman wa zawjatihi Andi Mardiana binti Haji Abdul Rahman. Kama alaf baina al-Madwatin wa kama alaf baina Muhammad wa Khadijah. Allahumma ya Allah berkatilah kiranya mempelai dengan kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah rahmatilah kiranya mempelai ini dengan kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir alaina umurana umura dunya wal akhirah. Ya Allah mudahkanlah segala urusan kami, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, terutama urusan mempelai dalam rangka wujudkan cita-cita ini membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami selalu ya Allah, tuntunlah kami selalu ya Allah, agar senantiasa kami mewujudkan cita-cita kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, akad nikah Bapak Haji Tarudin bin Saman dengan Andi Mardiana binti Haji Abdul Rahman telah selesai. Kemudian cara selanjutnya penandatanganan berkas.